Ljudi, dobrodošli u naš novi klip, a danas ćemo napraviti tenka koji stvarno radi i puca. Pa ajmo da krenemo. Stavit ćemo ovdje ovu sivu vunu. 3, 4, 5, 6, 7. Bude 7, odvojit ćemo 3 prostor, oko 1, 2, 3 i na četvrtom ćemo početi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eto ga. Onda ćemo uzeti zelenu vunu, mislim ne mora da bude zelena koju vi boju hoćete. A ja ću zelena zato što su tenkovi inače zeleni. To, čekajte, sad. Onda ćemo uzeti dugme. Uzet ćemo dugme i stavit ćemo ga ovdje. Tako. Tu. I s druge strane. Ne trebate da ga uključujete. I onda ćemo uzeti ovu prugu, običnu, i stavit ćemo je tu. Eto. Takoc. I onda uzet ćemo kamene stepenice i stavit ćemo ovdje. Ali trebaju da budu ovako naopačke. Da bi radio, pošto tank želim da mi puca kao ovamo. Onda će da bude... Onda ćemo staviti ovako. Vidite ovdje, znači tu nećemo da stavljamo, da bi tu bila cev. Tako, isto. S druge strane. I ovdje ćemo popuniti taj red. Taj red i ovdje ćemo staviti kamen. Kad smo to uradili, ovdje ćemo isto popuniti. Uzet ćemo automat i stavit ćemo ga ovdje. Zatim ćemo uzeti opet stepenice, kamene. I ovdje ćemo ih ovako staviti, to jest poređati. Tu. Tako. Tu ćemo ju poređati. Toga. Ali ovdje ćemo srušiti. I stavit ćemo kamen. Tu vidjet ćete zašto. Onda ćemo uzeti ovo, znak. Tu ćemo ga staviti. Ako želite nešto da napišete, ja ću super tank. Super tank. Stalo mi je, gotovo. Ne trebate da pišete to, znači ne morate, ako želite skroz nešto drugo, možete da napišete. Stavit ćemo ovo, vodu. Prvo ćemo da napunimo ovo. A šta ćemo tu da stavimo? Stavit ćemo ove kugle, vatrene lopte. Eto, i stavit ćemo ih ovdje. Onda kad smo to uradili, sipat ćemo vodu. Zašto voda? Kad će kugle da budu vatrene, vidjet ćete. Zanimljivo je. Mnogo je zanimljivo, vidjet ćete. Onda ćemo da uzmemo zid. Samo da ga nađem. Evo ga. Zid i stavit ćemo na ovo mjesto ovdje. To da bude kao cev. Možete da stavite koliko hoćete, znači možete vi čak koliko vi mislite da treba, eto. Bude malo duže, eto, ovako. Kad bude, pošto tank ima dugačke cevi, onda ovdje ćemo da stavimo stepenice, da im kao ovamo, može kao tamo, kao tu i uzet ćemo ovo, stavit ćemo tu i radi mašina, to jest tank radi. Puca vatrene strele. Ovo je vatrene lopte. Vidite. Evo da bih vam dokazao da to... Evo. Ajde stani negde. Eto vidite da to stvarno zapali i sve to. Eto vidite da tank radi sasvim savršeno.
Eto, ako vam se sviđa ljudi klip, lajkujte, subskrajbujte a do tada vidimo se do sljedećeg klipa. Od mene imate jedan veliki